Hürmetli тамашачылар, her hakikat özüne has zatlılık hem ululuk bilen kişi көңүлүнө кунган ышкын төсле пайда булыр. Тура-бара яктылык туфаны булып, бүтүн җирне гемлендирер. Ерткычлык һәм фәрештәлек хисе кеше күңелендә ырлык булып ярала. Тәҗрибәләр нәтиҗәсендә кылачлы канатларга үрелер. Соңнан да йөгәнләп булмаслык дәрәҗәгә җитеп, алдындагы барлык киртәләрне җимерә-җимерә үз максатына ирешер. Кеше теге яки бу идеалга бары тик ышанган кадәр генә көчен сарыф итәр һәм шөгыльләнер. Шөгыльләнгән нисбәттә дә урыны белән сөенгән һәм киенгән чаклары да булыр. Mıydı bu? Bulduksuz, oşuk avuz. Ramil. Gel koraylı şu hatınına. İyinin olsunuzka gitti de Ramil deyim. Ne korap durasın sen? Ne bir söz de etmeysin hatınına. İrkelisin de irkelisin. Bulay borsa iyini korap edip bitirir bu. Korap kınatır sen ama korap kınatır. Uf, nerse eğitim, bulgan. Ah, atmın dep yiresin beyte. Bar. Ay, nersedir buldum ya. Ay. Kalem gitti. Ay. Ani. Kuştan yazan bu gay. Ani, tınışlan, Ani. Ay. Ani, tınışlan. Ay, kuşumdan yazan. Boşuma gitti bu Ani, izin kilim karışın, yine. tınışlan. Billahi ullah. Ay. Sen misiniz? Rahim etiniz. Anıyım. Bağırım, kızım benim. Atiyim. Rahim etiniz uzağız. Ulam. Rahim etiniz enke, bu yakka uzağız. Ulam. Allah şifa versin kıdağıy. Allah şifa versin. Ulam. Kinete vurup gitti. Ulam. Tegi yolu da ortaydı. Tabip şakırdığız mı? Kirek tugildi bit. Benim şirinin davasını tabipte taba almaz. Adile. Niye oturup durasın? Bari etiye negen nerse olsa da hazırla. Min de buluşayım sana kızım. Başkayım. Yani yigizini hastayxanaga olib boring. Qizg'anish bit. Ko'rasin nechuk ingri. Yok, hastaneге barmayım, yok. Yarar Ani, yarar. Ay. Halin eybet tugulmeli kızım. Eybet aniyim, eybet. Düşsün koşkan. Koşan kilsem de bana yip yürüsün. Elle kıyırsıtalar mı seni kudayım? Eyt. Birden birim benim balakayım. Sağ ol kız. Sağ bulunuz. Sağ ol kızım. Ay ulam, ay başkayım. Billahi ulam. Ay. Sağ ol Sağ ol kız. Ne karap durasın? Bara neyimni kara? Ay. Bu kızın birer bir şuu var bu gay. Hayırlıga bulsun. Sana birer söz aytmadimi? Tepşinip sırasam da aşılıp gitmedi. Ay ulam. Ay başkayım. Ay. Buluşayım beni. Gerek mi? Ölüp gitsem şatlığından tuyut görürsün indi. Ay. Eyde dilesen şirim iti balani. Ben derini de boş astına koyayım. Ramil bu utrabı mini. Ramil gelin bu amini. Bu adım tiz bol. Nişlisin sine. Git Ani'm yanından. Ay. Ben dergine koymak şeydim ben. Bar git bundan bar. Kuhnyava kirabeniga şey hazırlaydı. Ay. Utra yazdım yine. Şolay bit bana oğlum kurasın bit üzünde.
Келін дегенің керегін бермесең ақылға келмей ол. Неге бұлай эшлисең, әне? Алар килгәч гел чирлисең. Қыланасың демекші боласың ма меңа? Өз әдеңе қыланшық деп әйтмекші Алай боласың дип ма? әйтергә. Дешме. Кімдір келіп бойсындырсын да өзіне қылы осасын деп өстірдім ме мен сені? Жетмесе аның әтенелеріне әнкей деп кінә ересең. Кім мен сен, а? Ярар, әне. Дешме. Изәләр микән балақайымнан да. Шундый мұңлы итеп қарады бәгіркәйім. Мені құтқарығыз деген төсле итеп. Ішім пұша башлады менің. Кіші йортына һәр вақыт барып та болмай бит. Менә бит. Мин оңғыра дип ышанмыйлар. Хәтта ваннада да біләзікләрін салмый. Әйтерсің мұнда қорак бар. Келелі мұнда. Келелі. Сизмәгәнмен инде. Сол шуларны сал. Мақтаншық, қыланшық. Әйтерсің бір кім көрмәген бұларны. Сол шуларны. Иреңе бір де алып қойсын бірер жерге. Я болмаса менде тұрсын. Сол шуларны сал. Оңғыра сарықтысты қорап тұрасың. Бар ішіңді ішлеп. Бітір, бар. Қоян таптық екен мұндай тымана келінні. Ах, ұлам. Тыңламадым бит менің сөзімні. Я қазір бошқа бәлі. Әне? Әне? Нәрсе булды, әне? Нәрселер генә булмады, улым. Сен заводта дөньяларыңнан тып эшләгәндә монда нәрселер булганын белсәң иде. Әне, тел төбеңдә нәрсәләр яшерәсең? Койсысын гына әйтимсең. Ул хатының Шунда? канышлары. Нәрсә булды, әне? Әйт, нәрсә булды? Әниемә ничек алай әйтә аласың син? Нәрсә әйткәнмен, ни сөйлисең син? Белмәмешкә салжа тагын. Әниемә карак дип әйтергә ялмыйсыңмы? Каян чыгып әйтәсең буларны? Карак димәдем мин. Әнием ялган сөйлимени? Әйе, ялган сөйли. Мин әниең огыры карак димәдем. Яла яга ул. Яла яга дисең димәк. Ялган тагын, Синең бизәкләреңә, беләзекләреңә калганмын әнием, Ятсыз, мә сиңа, мә! Әнием белән матур итеп сөйләшергә ирән, аңладыңмы? Аны бер вакытта рәнҗетмисең, аңладыңмы? Аңладыңмы? Кызым Бәгърем. Не булды сиңа Айдауыз? Қызым, нәрсе болды қызым? Ярар. Ярар алтыным, ярар. Ярар жан кисәгем. Бик каты кыйнады мине. Яшәүдән туйдым әни. Көндә кул кебек эшләтәләр. Кайнанам дошман миңа. Һич күрә алмый мине. Рамил да аны тыңлап кыйный мине. Инде шыдамлыгым бетте. Бетте әни. Бишара кызым минем. Нинди хәлгә төшергәннәр сине? Бу шушында бітті. Бүтәнән дә бармыйсың. Айырыласың. Мен қызымны килен итеп җибәрдем, кол итеп түгел. Bütün алтын көмеш нәрсәкләремне кайнанам алды. Борчылма кызым. Таныш адвокатым бар. Бирнәләреңне, беләзекләрнең барысын да кире алырбыз. Сине ул җәһәннәмнән йолып алам мин кызым. Нигә килдең? Кызымның бирнәләрен, беләзекләрен алырга килдем. Барысы да безнеке. Кызыңның бер өлеше дә юк монда, бер тектә. Бар кит моннан. Ул вакыт судта очрашырбыз, кодагый. Зинһар өчен Әхсән әфәнде, судка кадәр сагырак булыгыз, сабыр булыгыз. Сезне котыртырга мөмкиннәр игътибар итмәгез. Менә күрерсез, судта кызыгызның бөтен әйберен кире алырбыз. Ярыймы?
Борчылмагыз, адвокат efendi. Men keteyim alaysa. Bir de borçılmağız. Jinger biz haqlı. O'tirsag'iz edi. Rahmat ishlarim bor. Butun vaqtda Alloh bersa. Sog' bo'ling'iz. Sog' bo'liz. Hoş geldin. Rahmat. O'tir. Meni chaqirgansan. O'tirchi. Tingla oğlum. Kızımның qadrin bilmedin. Koca bol almadın. Ayda motorluq bilan ayrılıp qo'y. Qiyinlik chiqarma. Kızımның bileziklerinin birnelerini qaytarib bergiz. Aydaga sudlaşıp yürmek. Qizig'izning bir narsasi da yo'q bizda. Ramil, tingla oğlum. İnsafsırak bol. Namuslu bol. Boshqa beylenmagiz bizga. O'zingizga nashar bo'lar. Qarab turasan. Qo'rqatasın malla? Kishi oldina chiqmaslik etarman qizingni. Nega qiynadın kızımni? Nega yaxshi yer bo'lmaysan? Meni aldab yurishning eri tug'ilman. Gil aldadi meni. Aniyimni shamartaba telefondan so'rashganini ko'rgan. Narsa söyleysin sen? Ağzından çıkanı kulağın işte mi senin? Ayga ishita, qizim meni aldadi. Shunga ko'ra bilazikdan ida yo'q. Boshqa kishi bilan xiyonat etgan ol menga. Axloqsiz ol, axloqsiz. Sudga qadar sog'roq bo'ling'iz. Sabr bo'ling'iz. Sizni quturtirgan mumkinlar. İxtibor etmagiz. Bar gözümden yugal. Başımını belege yoluqtırma benim. Yugal! Yola yogalar. Vallahi yola. Biz de bileriz yola ekanligin qizim. Burishilmasin xar. Uramga шығып қарағанымда yo'q edi. Bu so'zni aytirga tillari nishik bordi ekan, nishik. Alarının planlarını bilenmeyin. Birnelerini, bileziklerini uz koluna düşürmekçiler. Yala yağıp uzlaştırmakçı bulalar. Allah'tan korkmaylar mısın bular? Namuslu kişiye yala yağının beyesi ağır bir. Borçulma kızım. Sudda barısı da açıklanacak. Hoş geldiniz. Esamsiz. İyisemiz. Narsa aytasizlarin anlattыңмы аларга? Anlattı meni. Bugundan o'q yatladılar. Xota jibere ko'rmasinlar. Alar menim tanışlar bir de qayg'irmasin. Unutma. Ул xotинga ni aliment bermebез, ni bilezik. Yurtqa kelim bo'lib tushgan kunda ushamagan edi ул menga kelbatsiz. Qarshima basib, "Ani, Ramil sendan bir qo'rqa, o'z yerigi bilan ish eta olmay, sendan ko'p ta'sirlana, ong'a yumshoq bo'lug'iz" divlari hamman ko'z oldimdan ketmay. Imash men seni qo'rqitam. Bu ham sening g'aylangni jimira. Aytirsin meni o'g'irlik qarshi o'qil sotib tura menga. O'zingcha seni yoqli, sendan kimdasha. Ulam, oldan o'g'las tug'ilidani. Shaytonga qitirtdi seni. Yarar endi, yarar. Ertaga sudda sabog'ini olashaq ol. Sudya efendimin de gördüm. Adile hanım ikinci yer bilen parkta kulga kul tutuşup yürüydü. Beyte bexitliydi. Yolg'on сөйлей судья efendi. O'tirig'iz. Yolg'on сөйлей bit. Tavuşlanmağız. Bu so'zlar bilan rizalashmaymiz. Kabul etilmedi. İkinci şahit kirsin. Siz rahmetli şahide hanım. Sudya efendi, men de ko'rdim. Bir kunda tinga qarshi yurtlari terasidan ketib boraydim. Qarasam, birov eshiklari tibida kutib tura. Ko'p da o'tmadi, Adila xonim da tushdi. Onları birgalashib qo'yadir ketdilar. Yolg'on, yolg'on, yolg'on. Zinhor o'tirig'iz. Gul sheklanaydi o'zidan. Har vaqt egasini qilib qayta. Qo'ydaydin qizim deb so'rag'ach,
Сиңа неге? Тығылма сен қойнана. Меңа бір кім бір сөз айта алмай деп қарулана. Мысқылдап кемсіте, ауыз тудырып пішірақ сөздер білән сүгінейді. Тілесәгіз, әйтіп те көрсете алам. Шөпші ялған, ялған! Тауыштанмағыз. Ұябыз жимірілмәсін деп гіл төзіп тұрдым. Барша қыланышына сабырлы көрсеттім. Шуңа қарамастан да көзгәрмәді. Сөзімні тыңламайды. Неше тапқыр телефоннан башқалар белән сөйләшкәненә тап булдым. Мені алдалап йөри ул судья әфәнде. Шәхсән үз күзләрем белән күрдем судья әфәнде. Үз күзләрем белән, валлахи. Yok! Şöpşi ялған, ялған! Зинһар тынычланыгыз. Өзіңді қолға ал. Тауыштанмағыз, тауыштанмағыз. Зинһар тауыштанмағыз. Тыныштандырмасағыз қуып шығарам. Yok! Болды қызым, болды. Балам, тынышлан. Кулдан килгәнне эшләдек, Әхсән әфәнде. Алып килгән шаһитләре дәгъва барышын үзгәртеп куйды. Алар ялганчы шахитлар, адвокат әфәнде. Моны сез беләсез дә мин беләм, әмма без моны исбат итә алмыйбыз. Гафу итегез. Сау булыгыз. Сау болыңыз. Ирем дә күрдем ди хәтта. Гаепсез икәнлегемне ничек исбатлармын, Раббым? Бірден бір шахитым син. Сиңа сыйынам, Раббым. Ярдәмеңнән ташлама. Имеш-мимешләр шунда ишәйде. Шахитларның әйткәннәре башлар буталып бетте. Шушы ялага ышанмас җиреннән шанырлык дәрәҗәгә җитәсең. Менә яланың куркыныч чагы да нәкъ шунда. Шигыл курт кебек күңелгә төшсә, башны бута бетерә. Җаныңны ошый. Нык ышанып әйтәм, кызым гаепсез, гөнаһсыз. Әмма шайтан үзлексез пышылдый. Шайтанның зур тузагы да шул бит. Намыслы хатынга яла ягының гөнаһын ничек күтәрмәкче булалар икән алар? Бу дөньяда булмаса, ахирәттә моның җәзасын күрәчәкләр. Карап кил әле, нишлим икән? Берәр тилелек эшләмәсен тагы. Аллам сакласын. Кызым, җаным. Әдилә, балам. Аллаһка шөкер. Сеңа Сәлиханың қызын алайық олым. Ол менің сөзімнен шықмас. Не қушсам шуны эшләр. Сырарға барайық ма? Сен дигән чавылсын әни. Әлбәттә, мен деген шабылаша. Біләзікләрні қабат алылмаслар әйбет әни. Бұл мөмкин түгел. Енді барысы да бізнеке. Судья алдында ничек ант иттің, ә? Валлахи күрдем, судья әфәнде, үз күзләрем белән күрдем. Биллахи. Кем килде әни? Тыңлыйбыз. Сезне күрергә тели. Рәхим итегез, узыгыз. Ярар, игътибар итмәгез. Борчылмагыз, аптырамагыз. Яңадан ясап алып китерәм.
Meni Bu алтыннар беләзекләр Әдилә ханымныкы икән. Бирнәләрне дә кире кайтарачаклар. Башына бәләләр килде. Күп нәрсәләр булды. Теге судтан соң һәлакәткә юлыктылар. Паралич суқты үзен. Судта шаһитлык иткән кешеләрнең күрмәгәннәре калмады. Кыскасы инде яла ягының бәясе кыйммәткә төште. Бик кыйммәткә. Рамил, ягъни элеккеге кияүгезнең нинди хәлгә төшкәнен әгәр дә белергә теләсәгез. Aldap iri Судья efendi. Үз күзләрем белән күрдем, Судья efendi. Үз күзем белән күрдем, валлахи. Хөрмәтле тамашачылар, балагызга иде ашата алмаганда, кунакка баргач андагы балалар белән рәхәтләнеп ашаганын күргәч аптырыйбыз. Күршебез яки иптәшебезнең чәчәкләренә һәм өйләрендәге тәртипкә сокланып, үзебездә дә андайын булдырырга тырышабыз. Ярдәмчел, юмарт кешеләрне очраткач, алар кебек булырга омтылабыз. Менә булар барысы да кешедәге камиллеккә омтылу тойгысының чагылышы. Ичебездәге шушындый көчтән файдаланып, яңадан яңа үрләр яулап, тагын да яхшырак кешегә әверелергә мөмкинбез.